نننې زمونږ سبق سورة البقرہ دریم سفارہ آیت نمبر 261 خوانوالی تر آیت نمبر 266 پوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم مثال آغا کسانو چه خرچ کئی مالو نخپل فی سبیل اللہ فلارد اللہ کی کمثل حبت انبتت 7 سنابل پشاند دانی دے چه زرغنی ووگی فی کل سنبلت 100 حبہ پہر وگی کی سلدانی وی واللہ یضاعف لمن یشاء او اللہ دو چن کئی چالی چخو خشی واللہ واسع علیم او اللہ پر اختیار آستن کے پوہ دے. الذین ينفقون اموالهم آغا کسان چی خرچ کئی مالو نخپل فی سبیل اللہ پلارد اللہ کی ثم لا يتبعون ما انفقوا بیانور پسے کئی آغا مال پسے چی دی خرچ کروی منّا ولا اذا زبادنا اون بدر دی لهم اجرهم عند ربهم لرا اجر ددی دے عند ربهم پنزد رب ددی ولا خوف علیہم او نبویرا پدی باندی ولا هم يحزنون او نبدی غم جنشیم. قول معروف ومغفرة ویناخا او بخنا خیر من صدقة يتبعها اذى خیر من صدقة غوردا داغ صدقینا یتبعها اذى چور پسی کی اغی پس بدر دی واللہ غنی حلیم او اللہ بے پروا صبرناک دے. یا ایوہا الذین آمنوا اے مومنانو لا تبطلوا صدقاتکم مبربادوئی خپل خیراتنا صدقاتکم خپل خیراتنا بالمنی پس بادنی والاذا او پا بدرد سرا کالذی ينفق مالہ پشاند بربادول دا آغا کس مالہ ينفق مالہ چه خرچ کئی مال خپل رئاء الناس د پار د ځان خودلو خلقو تا ولا يؤمن بالله واليوم الآخر او ایمان راوڑی پا اللہ او نپورز د آخرت باندی. فمثله كمثل صفوان عليه تراب پس مثال د پشان د آغ گٹ تبای دے علیہ تراب چپاغی باند خاوروی فأصابه وابل فتركه صلى
نو ورسی اغا گٹتا شیبدار باران فترکہو صلا نو پریگ دی اغیل را اچا پوچا سپا سترا لا یقدرون لاس ببرنشید دی علی شیء مما کسبو پا آغس شی یعنی اجر علی لا یقدرون لاس ببرنشید دی علی شیء پسشی باندی اجر باندی پسشی یعنی اجر یادی مما کسبو دا آغنا چی دی اکڑل واللہ لا یهدی القوم الکافرین او اللہ توفیق نور کئی قوم کا پیرانتا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ او مثال داغ کسانو چی خرچ کئی مالو نخپل د پار د لطول در زامنتیا د اللہ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ او د پار د کلکول د خپل زانونو کمثل جنہ پشان دا آغا باغ دے چپڑے رکائے باندیوی بربوہ کمثل جنت بربوت اصابہا پشان دا آغا باغ دے چپڑے رکائے باندیوی نور سیگی دے تشیب دار باران اصابہا وابل شیب دار باران فآتت اکلها ضعفین نور کئی دا باغ میں اخپل دو چندو فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ پس کا انرسیگ دیتا شیبدار باران فَطَلْ نکاپی دا دیلر پرخام شبنمو پشمو فَطَلْ پرخا پشم واللہ بما تعملون بصیر او اللہ پاک چی عمل کوئی تاسو لدن کے دے آیا ود احدکم ان تکون له جنہ آیا خوخ گنیو تنستا سندا چشی دلر باغ جنت من نخیل و اعناب باغ د کجرو او د انگورنا تجری من تحتها الانهار چه بایی گلان دی د اون داغین ولی له فیها من کل الثمرات دلرپ دی که ار قسم میوی وی و اصابه الكبر او رسید لوی د تبودا والے وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء او دلر اولاد وی کمزور معشومان فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ نو ارسیگ دے باغ تیز سلائے چھپاغے کی اور گرمائش وی فاحترقت نو اسوزیدی باغ لرا کذالک یبین اللہ لکم الآیات دارنگی بیانی اللہ دا پارستاسو دلائل لعلکم تتفکرون خام خاچ تاسو سوچو پکرو کئی